Om Swastiastu semeton, sani makin Titi yang jadi ngaranin jukut gondong ya. Nah niki gondongnya sudah dikepus-kepus nih sebelumnya, makin tinggal dicuci hingga benar-benar bersih. Kemudian buang airnya, lanjut kita siapin bumbu. Siapin kesuno, bawang dan beberapa tabio sesuai selera nggih. Nah selanjutnya tinggal diiris-iris nggih semua bumbunya. Nah yening sampun makin tinggal dimasak. Siapin penggorengan, tambahkan air secukupnya, kasih sedikit garam, dan jika sudah mendidih tinggal dituang sayurnya. Aduk-aduk-aduk pangkati layu semeton. Nah yening sampun agak layu, makin tinggal ditiriskan, terus buang airnya. Nah niki dadas angin ngilangin lumut nih semeton. Lanjut tambahkan sedikit minyak, sedikit seru atau terasi. Terus tuang bawang dan kesunenya, dan jika sudah layu, ulang tabio nih. Aduk-aduk-aduk hingga merata. Terus tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk-aduk-aduk antos hingga mendidih. Nah, makin tinggal dituang sayur gondo puniki. Aduk-aduk-aduk hingga merata. Terus tes maludik semeton. Nah niki sayurnya sampun mateng, tinggal disajikan. Aromanya semeton jek mantap. Nah makin siapin bek kucingnya. Terus tambahin perasan jeruk nipis, bejek pangnya nyusul. Nah, terus dicuci bersih dan buang airnya nggih. Siapin kesuno, bawang, tabio kunyit, uyah, gula, penyedap rasa secukupnya, dan sedikit ketumbah bubuk. Nah makin tinggal dicantok pangkati halus semeton. Guyeg pangkati banyak. Terus tambahin beras yang sampun direndam. Lanjut dicantok kembali semeton hingga benar-benar halus. Nah niki bumbunya sampun jadi nggih, makin tinggal dilumuri di bek kucingnya. Nah yening sampun makin tinggal digoreng semeton. Nah niki minyaknya sudah panas, bek kucingnya tinggal dituang. Nah yening sampun setengah matang, beknya cukup dibalik sekali nggih agar tidak hancur. Nah niki sampun matang, makin tinggal disajikan. Aromanya semeton cek mantep. Aji. Engken ge? Mai malu cik, meleran malu ngajeng sebut tengah ini. Hah? Iya saja sebut tengah ini ge. Oh, mai malu cik. Nana ge jadi lalu malu. Iya sing masih sebut tengah ini. Mai cik. Iya, apa nih ge? Kang wa goreng kucing jukut gondo Iya, cik. ada mana naji nih. Mantap nih ge. Mimi ratu. Dia suang ngejat terus kena ngajeng. Ngejat dumun semeton, mangdo rahayu. Adik, ibu. Yih, depa bu tekuk. Mai malu langsung ngajeng. Ih, depan gak uli nih. Wih. Nah, jadi soalnya ngajeng ingat berdoa dulu. Oh, manugerah umur tradisi Iwan Yuna masuk. Nah, sampun jadi merojang mie. Sudah walaupun ya kalau. Napa lebih lengkap jangan kerupuka. Mantap saja nih. Jadi masuk coba kita. Mie jukut gondo sebetul. Jukut gondo niki. Sama nasi anget. Mie jangan saja, jangan kuah dik. Mie gorengan kucing enak gati nih. Mie pok gati kucing nih. Aduh jangan saja nih ge. Kerupuk malu. Depa. Enak saja nih kucing nih. Adi jangan saja nih ge. Kalang tulang tadi aja nih. Tadi ajeng jik kalang tulang nih. Depa. Jangan saja. Jangan nasi nih ge. Ini depa. Ini pas udah pasang ojok nih kini. Duduk bunda jangan. Tambah lu dek semeton. Misi gorengan kucing. Jangan saja nih. Ini depa nih. Coba. Tambah kerupuk. Ini jukut gondo. Daripada banyak jukut gondo. Tambah be kucing nih. Jangan saja. Nih buah nih. Hara jangan nih. Ini jangan nih. Empuk. Kalang tulang nih. Renyah. Nikmat ada. Kamu coba jukut gondo. Tunggu kucing. Cipak kita nih paling pas. Enggak lah nih ge. Sing apa jik telah kan bu panggede payune ngabas. Asli bener tuh ge. Pas pasang sedok ojok nih kini. Dicubin nih jangan luar biasa kini. Tambah kerupuka semeton. Bersama budi. Berapa? Jangan saja. Nih. Bibit nih ge. Tambah cukup malu ya. Jangan saja. Ini Maria. Tambah ini. Ini kini jangan semeton. Jangan saja. Asli jangan nih ge. Sekan mantap nih. Jangan ge. Jangan gak DJ. Ini beda pak. Jangan deh pak. Jangan kerupuka deh. Jangan gak tikin juga deh pak. Mit lah nih. Mit lah saja nih gini ge. Nasi mampu mani bing aja. Minum ge.
Cepat semeton.